lenhle nemkholo sibona tinto letinengi umbhali lasivetela tona ukuthi kuze sikwati ukuphila impilo lenhle ekholwa yini lokufanele ukuthi thina njengelibandla sikwete noma irole yethu as a church yini noma as a believer kuze kuthiwe uphila impilo lenhle yekholwa. Sibonile ke bazalwane kube kunento esikhuluma ngako la, sikhuluma ngemthandazo ukuthi uma ngabe umuntu noma umzalwane lofuna ukuphila impilo lenhle yekholwa kufanele ukuthi ube umzalwane lohlalayo kakhulu emthandazweni. Sasho sathi number 2 kufanele ukuthi ube ngumzalwane lolufundzako live la uNkulunkulu. You must read the word of God. Namuhla ngifuna sibuke ukuthi if you want to live a good Christian life, you must be a worshipper. Amen. If you want to live a good Christian life, uma ngabe ufuna ukuphila impilo lenhle yekukholwa, kufanele ukuthi ube ngumzalwane lomthumisa uNkulunkulu. Praise the Lord. Ngoba uma ngabe ungumzalwane longathumisi noma longakhoni kuworshipha uNkulunkulu ngeke ukwati. Siyathi ukuthi mangabe sikhuluma ngekuworshipha bazalwane leligama letingono letinene lesingachaza zishito zathi empilweni nje kukhonta uNkulunkulu, masikhonta uNkulunkulu sube simthumisa. Kodwa lapha kuyafuna ukuthi mangabe ufuna ukuphila impilo lenhle yekholwa la ngekhathi kuwe njengemntwana lakho ufuna kuvuke njalo imvumiso. Amen. Kuyafuna ukuthi ivuke imvumiso. Engakho lo mnyama akahlabelela ngalelanga ukuthi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Amen. Ukuhlabelela kuyamjabulisa umuntu lonjani odzabukile. Mangabe bahlabelela nje bantu baqule umfalimele bona mabaqula nje washo njalo ngathi wathi ungathi ngalilalela nje ngiqule kuphela. Bese uyeva ukuthi khona into lentekako la kuyeva ukuthi ungathi kune healing lentekako la kuye moyeni wakhe ezibantu bathulisa. So ke sithi ke if you want to live a good Christian life, must be a worshiper. Funa ube umuntu lomukhontayo uNkulunkulu lomthumisayo. And you must understand ukuthi ngibani lo lomthumisayo. Funa abantu ukuthi ukhonta bani, uthumisa bani. Bengakho ke uma ngabe sifika la sikhuluma khona ngemvumiso. Nitawunaka ke bazalwane. Kuthumisa uma sithumisa uNkulunkulu lemvumiso akusiyo nje into lesuka la etinzebeni temlomo. Kodwa imvumiso ufuna kube into leqhamuka within you. Kube into leqhamuka lengekhathi kuwe. Uyibodle utshele uNkulunkulu. Ngoba emvumisweni ngulakhona sibabata khona emandla kaNkulunkulu ukhulu bakhe kwenta kwakhe. Siwenta emvumisweni when we worship. So ke umzalwane ke lokhula bathi nakukula bazathi kukhulumile ukuthi phela uma ngabe sifuna ukuphila impilo lenhle ekholwa kunetithako letinene ofuna ukutithathe kuze ugcine uphila impilo lenhle kanjalo umuntu nje lophilayo noma ngambani. Ngeke kuthi impilo yakho ihealthy udla inyama kuphela lutho
imnandi kangakanani inyama. Kodwa nje mina bathi phela inyama inani inama-proteins. Udla inyama wena. Konke lamalanga uphahla inyama toti. Awusakuthatha isitashi kuphela esitawuletha i-energy. Awusawulanza imifino laphayana, awusawulanza emafruthi laphayana, awusawathole emanti. Uyabona ukuthi there will be a problem. Lo muntu noma adla kudla lokuhle lokuthiwa inyama kuhle, kodwa na umtimba wakhe awukabhalansi, utshekile. Manje kudinga ukuthi lapha lo mzalwane adle tonke letinto. Ingakho sithi-ke uma ngabe ufuna ukuphila impilo lenhle yekholo, dinenge tinto letingenako lapha. Ingakho sithi you must read the word, you must pray, you must be a worshipper, you must love one another. Solo sizama ukuthi umuntu agcine afikile lakhona impilo yakhe yekholwa itawuba yinhle. I can be a worship. Maybe go to worship. If you may worship. But if I don't have love, it means I can't balance. Still, I'm still healthy. I can worship. Watch now. I don't pray. Still, I'm telling you. Ukona sithabo lesiqokwa la kulomtimba lesinene. Funa ngibambe tonke letinto, funa ngibambe imvumiso iworship ngidvonse, funa ngibambe live la uNkulunkulu ngidvonse, funa ngibambe umthandazo ngoba funa ngizame ukubalekela ama-temptations, ufuna konke letinto kutentiwa ngimi nemKristu yindaba ingoba I want to live a good Christian life. Sithi lapha ufanele lo mzalwane lona lofuna ukuphila impilo lenhle yekholo abe ngumzalwane lokuvumisayo. Imvumiso ke inganele. Kukhona umuntu lo ngedala ngaphambili athothumisa afika sidumisela athatha imayini wa. Ikhona ipraise team yethu ayitasidumisela wa. Kodwa kukhona imvumiso levukuhle lapho phansi. Ungekho muntu futhi uwetha ivuki iqhulu. Noma ude a good or nice voice or a sweet voice. Kodwa na uthi uma uyihlabelela ngeke konke uma ihlabele kumele ngaphandle. Uthi uyihlabele ngenhlitiyo. Uthi kumusongaka no thando no kuthethelelwa kwezono no ufana nokuthi ufake umjovo uhohlote makadani lemvumiso ifike ihohlote kwenetindo lenihohlotana. Bazali konke letindo leninika yona konke lamalanga ngumjovo. Awuthi ubone labanye tinkomo labanye batimikisa edibhini, labanye batfaka emakheni batfaka umjovo, labanye batimikisa edibhini batongena edale tongena lapha edibhini disuse makadane. Uma ngabe ngidlala ivila uNkulunkulu ngisuse makadane. Uma ngithandaza ngohlote makadane. Uma ngivumisa ngohlote makadane. Awuthi bakithi ngikhuluma into lengibona ngikhuluma into le-practical. Waba wayibona inkomo uma ungaphumela uyobona inkomo letingajova letingafakwe edibhini letingafuthwa tiyamangalisa tiyenyanyeni uyibona iyesabeka noma lento noma umtimba inako ukuthi ngigwele kodwa uyibona ngesikhumba sayo uyibuke ngathi iyakotfuka uyibuke namadlebeni igcwele kumnyama kuchithika ingati letinye kushuka ingati letinye tiyakhutha letinye tenda lo
lokhona no ikhulu phela ukuthi ngegula likhona ubese uyayibuka ngiyemtibuke phela ngube lapha babecwana manje amakhala lapha babecwana ubone babethu abasathi shaye ngesifutho sakhe athi shaye ngesifutho athi from umjovo ngikutshela mina ukuthi unike nje imali ngabe mabili abe mathathu uthi ubona tasithi amanyethela lithi ukuthi amanyethela kangaka so wathi fresh ngenkomo seyiyamanyethela seyishaya moya bayise so right uthi uyibuka indlebeni ubone indlebeni seyi right uhlobile yonke into yayo right nalebe ikhuthe emva kwamalanga seyifakwe umuthi yajova bebona seyihamba kahle seyiclean ngoba kwente njani ithole umuthi nemjovo nathi la kule mpilo yethu yekukholwa bazalwane uma ngabe singatithathi letinto letitawukwakha lo mtimba waKristu lo muntu wangekhathi abe happy ngeke siphile kahle sitawuphila impilo yekukhubateka niya understand absaza ukhubateka ngiyacela bazalwane ningitholeke lo gama mama lencenele ehle kahle kodwa nje ngizama ukuveza ukuthi le mpilo yakho yekholwa iba kanjani uma ngabe ungumzalwane wena ayivuki nje kuwemvumiso you have a problem. If you want to live a good Christian life kufanele ukuthi la kuwe uvuke imvumiso manje ke liyahlupha ke ibandla mangabe lingavuki indumiso engaba ngithinte le ntho yemvumiso akusiko lokhu nje lo ngaqaba akusiko it's deeper than that kungetulu kwalo bambe microphone kungetulu kwalo engaba thine kathini kusengabi nema praise team usena chorus leader liqulo masiyeso lisavuka nje lapha phansi nalo makaliva vele livuka hlabeni usete ukuthi bane praise team uvala uthi hayi lo muntu impulele lengoma uve ukuthi khona into la ishoko lo muntu nalengoma lengivuka lengekhathi kuyi kanti namuhla thine enze ngoba sekwabane Christine seyasivalela ke lokunene ngoba thina laba basengabona abanenge abafone ukujoyina lamastar engakubajunyiswa la ithini Christine ihlabela yodwa thina labanye sidina singemjikile bokutela ngaphambili lokubela uma ngala ngaphambili bese uthatha sitabele bazalwane ukhona lababenze du babenze iqala inkosi iziyokuba abangaka abahlabele babenze du angisho nebalamandeni ngisho kwamanye bahlele nebalamandeni yahlabela mhlawumbe inkomo abenze umuntu ubona benzile ukuthi aqinisa benze nomuntu uthi umbona dosi phone yakhe abe busy nefone aphumele nefone awuphathe umzalwane sikhathi lesithi ubhizi usafubheka futhi kanjani nje ubona ukuthi userious lapha la khona siyathumisa ngalapha siyaphakama ngala ngoba imvumiso iyamthatha umuntu wangekhathi ibelenza wena worship uplift our spiritual man imvumiso manje lesithi labazalwane kumqokwa ukuthi uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu lofuna ukuphila impilo lenhle yekholwa ube ngumzalwane lohlalako emvumisweni ungaphushwa kodwa la ayibe lapho yembathe imvumile be a worshiper if you want to live a good Christian life be a worshiper noma ngabe ugogo live lelihle lenekhathe emoni wakhe ivukelele ivukelele asengaphosa ngakatili mina yangeja manje bora ngathi ivukele ekhaya hayi kwasho bafana bale ngathi kuvuka ikhaya neka ngiyakhe ikhaya kodwa ngithi kovuka umuntu wangekhaya Nkosi ayibela nibajile ngasuke ngikhande sengingene emaphepheni lapha ukuthi umfundisi simbone etule epulpiti ashaya ilimi
Sithi ke bazalwane kumqoka ukuthi uthi mangabe umntwana kaNkulunkulu asesibuke ivuke imvumiso ngekhathi kuyencathile yamabulu 95 95 verse 6. Imvumiso bazalwane angathi ukuthi ngingayichaza kangakanani i-role leyidlalayo empilweni yomuntu ekholwa. Ngoba isibulele live lanamuhla ngoba sigcine isilahlekela i-worship. Sigcine sesiyifake sangayiphili. Uyabona imvumiso bazalwane, angathi ngifuna kungenela nje. Uyabona imvumiso bazalwane uma libandla lengani impela ngitshela iqiniso mina libambele kwemvumiso. Baba. Uyathi kukhona abantu ekufanele nje singakayidla singababeki shotana. Qhuma imisipha, ngathi qhuma umsipha, waqhuma. Kumsipha uqhume tingo kubaleke tingo tiphume thembe ngoba imvumiso is so powerful, very very powerful, very powerful. And when you worship uma worshipa ngakhaza I think sathanda kufika uthi uma worshipa funa ulahleke hamba uma ngabe usasibuka usesenyameni ngoba imvumiso usitshela ngebuhle nebukhulu baNkulunkulu sinike amandla akhe nenkathumulo yakhe usidonsele uyibona levoka moyo uyikhuluma uyiva kamoya uyi-experience even in your body ufike ukuthi there is something so powerful lekhona ukhulume ngayo ubona ungamboni ngemehlweni yamakojana in the spirit ufile ukuthi this man is so great. In the spirit. I remember instead of him show siyabe sohlalela lapha siyadumise church siyadumisa ayisu wehlilo yehlilo uthi wakhala umtotho wakhala impotsa nawuzama ukubona wena sakuthatha isithu sikonje sakubona njani wathi ngikholisa kusana wehle uNkulunkulu wehle ngemandla kwaphakamimvo yaphakama. In our days ungena esontweni udzabukile uphume esontweni sokudzabukile tinonza solo tibleeda tisebaleni emene. We are in a challenge. Engako nje lento uyawubona ithatheka so light. Challenge uma ngabe uNkulunkulu akuphe ivoice nenzawo yokuthi umvumise. We are in a very serious problem. Challenge lenzeni. Because kufanele sithi masiphuma la in each and every song, every worship esinikete yona ufuna sibone uNkulunkulu. Wena ungaveli sibone uNkulunkulu la kule mfoya. Engakho ngabatshela engakho ngithinta bazali yonke le mfoya iyahlangana yonke le nto yangidonsa le yonke ngoba uyenza ukuthi ngathi mangikhuluma ngayo worship ngithi nayo worship ayikwazi ukuba effective without prayer. Nayo worship ayikwazi ukuba effective without reading the word of God, studying the word of God, meditating on the word of God. Ayikwazi ukuba effective. I want to be effective. Still, if you say the man never saw down, you can't. Let me worship. Let me worship team. Ufuna ube ngumuntu
usinike uNkulunkulu. Singena nje ufuna wona usinike tephilo usinishi. Siyafika evini laNkulunkulu sisengayi la. Sisengena njengoba singena nje singena simhlanhlalo so. Sisaqhamuka nemamuthi ethu emakhaya, sisaqhamuka nalabo sikhulume kabi, sisaqhamuka nemagqubu, sisaqhamuka nobanalo. Uma sibulali sithi sifika nje vele usibulala hawo. Funa sithi sifika nje vele usibushisa. Singene usente sikhohlwe. Usente sikhohlwe ukuthi ngisuka ekhaya ngibhiditile bangimede. Mangifika la imvumiso yakho mangilehlisa ivele igijime yesilonzelo. It's gonna be all right. It's gonna be all right, my son. It's gonna be all right, my daughter. It's gonna be all right, my son. It's gonna be right. It's gonna be all right, mama. It's gonna be all right, baba. It's gonna be right. Ujone imvumiso lengekhathi ikushikishe lesilonzele ishimvumiso mina ngikhuluma ngemthandazo ngoba uyabona emthandazweni sekunokunye umthandazo ngikhuluma nje ngemvumiso mina imvumiso inetha inhliziyo ithi okay, fourth. I was remember now about friends. Now I'm yeah. What's it on the map? What time is school? Yeah. Si conta para o smagat. Ngoba yena uNkulunkulu wethu. Sinestime tel $1. Yeah. Uma ufunza esingisi sithi, "Oh, come. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Ngithandze lesingisi. "Oh, come. Let us worship and bow down." Ngiqinisile mina ngithi kimi uma ngabe ungumzalwane ungahlali emvumisweni you won't make it. Lapha uze ukhone ukuphila impilo lenhle yokukholwa ufuna ube ngumzalwane lohlalayo emvumisweni. Ungadlali ngisho ukhala uyathi uthathe indumiso ngiyithanda ngoba mina ngisho ukhala tinyembeti uke wente tinyembeti takho tibe yimvumiso your tears uhamba nzamba uyolala ufuna ukhala uthi ma ukhala tinyembeti engekhasi bese uyavuka umhlabeleli. Kodwa la uma ngabangavuki umhlabeleli it means there's a problem. Kusho njalo umhlabeleli uthi udumise njalo na asedlule dumise njalo dumise njalo na batu
bazalwane, uma ngabe ufuna kuhamba kahle kuleli vangeli, hlala emvumisweni baba. Hlala emvumisweni. Indumiso, I'm telling you, kunedingo. Uyathi ukuthi imvumiso kunedingo umthandazo lo ngakhathi nefunza bese ngelo ngakhathi kunento le yawuvula nje imvumiso. Uyivule ngemvumiso. Uthi bamngena uthi dumiseja lo ngena asenhluphewe. Abafowethu sinovala ngiyabaleka lapha ngisha isikhathi ikhashane la njake khona. Khona ngijaye khona. Ababuye be-praise team sicula kafishane sithandaza. Ngiyahamba abazalwane njake. The-praise team sesike sicule kafishane. Ngikhuluma ngemvumiso nje manje esiyani bafowethu i-praise team phela kusekho i-praise team. You know, ngihlukubethwa ngulento yemvumiso. Babona nje abantu abangeke imvumiso ithatha isikhathi ukuthi bafike la ukuthi siyovumisa. Babona nje badile basaqaba ngathi siyaya noma senza njani. Vele kungekho imfundiso sokhuluma etika sekwempekeni. Bazalwane. Hayi namhlanje. Imvumiso ngisho ekhala phakathini wami. Ngiyeka manje ungathandaza vele uvumise. Bakabanga ukuthi khona nje ukuthi emaphepha kana abantu ukuthi khona into loyihlanyelo. Wabahambe nje lakhala, wabahambe lakhala. Abahambe babona uhamba hamba. Babona uhamba hamba. Dumiseja
ethongweni ethi iBhayibheli ebhekene neNkosi ethongweni ethi Nkosi izwi wafuna Nkosi abadumisi abahlotshiswe Nkosi ngokungcwele egameni likaJesu waseNazaretha abathi uma bedumisa uNkulunkulu wethongweni izitha Nkosi zavukelana zodwa ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha. Siyathandaza uNkulunkulu wethu namandla sisakudumisa dumiseka Nkosi yenkazimulo ngegama likaJesu waseNazaretha. Sisondele njalo kuwe siphuze Nkosi emanzini uNkulunkulu wethu namandla okuphila sidle uNkulunkulu wethu ongcwele esikweni Nkosi sokuphila esinguKristu uJesu Baba wethu onamandla ngegama likaJesu. Bese Nkosi phakathi kwethu kuphume Nkosi befula uNkulunkulu wethu namandla yokuphila ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyazithi Nkosi silivula Nkosi amaphimbo ethu sikudumisa uNkulunkulu wethu namandla udumiseke elithi Nkosi iBhayibheli ngelilanga bakudumisa oSila noPawula uNkulunkulu besetilongweni Baba wethu namandla lithi iBhayibheli Baba wethu namandla lanyakaza Nkosi itilongo uNkulunkulu wethu namandla zanyakaza isekelo zetilongo zinyakaziswa Nkosi indumiso yabantwana bakho abahlezi kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikudumise uNkulunkulu wethu namandla uzwe maqede Nkosi wayehle njengomlilo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba Nkosi uyehla njengomlilo wavela Nkosi emakhameli uNkulunkulu namandla lithi izwi wakumemeza kanye Nkosi Eliya wavela Nkosi umlilo oqothulayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Udumo lokufanele Nkosi namandla nasekuseni Nkosi size kuwe siyibandla lakho Baba wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Kube yilowo nalowo Nkosi okule ndawo uNkulunkulu wethu namandla asizakale ngegama likaJesu waseNazaretha. Nanoma ngabe yiphi inhlupheko uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha size kuwe wena wasazi Nkosi singekho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha indawo yakho.